Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadian baka jingtmu jong uba Himalaya M Shangpliang ban peniasno Syaga United Democratic Party kala pulam namar ka jing persya jong ginong yalam ka UDP Mausan Ram Circle menta ka genti uba HM Shangpliang ubalong ru UMLA jong ka Trinamool Congress ulanang pha shwa yala kinong buot ban lej peniasno bat ka Bharatiya Janata Party. Yaginong yalam bat yaginong buot jong uba HM Shangpliang na Mausan Ram constituency la priang buram ha ka office trekam jong ka BJP ha ka jingalang ka balalong ha ka singibaar ka khandai tarik ubanai nailar arjar arfuar dau nong yalam jong ka BJP uba Alexander L Hek rengkat ka jingsaki lang jong ki wei pat kinong yalam jong ka BJP Meghalaya State Unit. Yagane ka kunhon jong uba HM Shangpliang layalam do Vice President Barim ka Trinamool Congress Mausan Ram Unit uba Rudy H Shangpliang bat kiwei. Nego bi baro ang mga lang na mabili. Tapos so ay language ng BJP na sige. Angkari dari Rudy H Shangpliang. Dari Swabon Sangma. All of you who are party to join our party today. Isubna Chigore yabi bawa kibawan na ko ka constituency mausuna. Hari galam jong I Rudy Shangpliang mapi bawa kinoyalam ilokwi ilokpa ki samla shala kathai lagi ko bawa bagi bawa kiba day bawa ka mausuna masursi beridan offline but we welcome all of you to our party office and I'm very happy and overwhelmed for all of you for joining our party today. You have joined the BJP party, national party, the way the party kebahetam hadri India. Kita lalu kat prakur di karya kata, kita trekam juga BJP apa hari India kejogi. Bila mana the closeness from Mosunam to Delhi. Now we can approach anybody from Mosunam to Delhi. We want to talk to JP Nadaji, our Honorable President of India. We want to talk to our Prime Minister Ji, Sri Narendra Modi Ji. Anybody, because you are the family of the BJP. Ini ke family from the BJP minta. Bila punya soal dia hal cene, but the Prime Minister of India. Amit Shah, Honorable Home Minister of India, JP Nadaji, Honorable National President of BJP. Kira-kira kalau berjumpa pun kita mengelakkan warna sibuk ba, kijimtre, hikam, dah serta lakukan development, all-round development everyday. Apo akan eka setiap kejongi, but kanta apa kita lagi jongi, kau lagi jongi lagi Mosunam. Dan orang sibuk bagi skim bagi development dan pada berita apa harus jauh Mosunam. Sir, kami kami han nakapata pagsyuk na kusyan mali nakapata junno nagajunno ka jungi sa kani kapati kalo bali yakimat rekam jongari kapati ako kari jungi hasnam karena pasensya ilagani dari jomi karena shibun kita berdoa nakota jomi kita mandong kalau isuto bahado was Islam mengatakan di jomi selo kapag sunat pasensya kira yoma ikijingat ko na gani ikijingat bah jo prime minister jomi Narendra Modi baik bagangin community ba lalo kasi inyo bandung syakane kapati bahayatan apo kari dito. Kaya sir, nanto apan kaya shibon may nalanan magdugi pao nagalan toki nandusyan doon ni don ko ikijingot
Panani sikmat orang ini penpai selagi di sel. Kuma ilayo wan le enrollment ilalong kim number kibat pura jeng kapat kibijibin pada ni pai selagi ada pai ini nambaro bagi kesipan bagi penpai anak penpai ya ini kapat kibijibin hakane election kapan sawan.